ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. Дар студия бо шумо Марҷуна Шарипова. дирӯз дар бӯстонсарои шаҳрии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси сатҳи баланд таҳти унвони ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ дар мубориза бо терроризм ва манбаъҳои маблағгузории он аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷиноятҳои муташаккил вазири кишоварзии Федератсияи Россия Дмитрий Патрушевро ба ҳузур пазируфтанд. Дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои ҳамкории дуҷонибаи Тоҷикистону Россия мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки мо ба рушди муносибатҳои ҳамкории стратегӣ бо Россия дар тамоми соҳаҳо бахусус бахши кишоварзӣ аҳамияти аввалин дараҷа медиҳем ва умедворем ки он минбаъд низ ба манфиати ҷонибҳо ба таври судманд идома дода мешавад. Ҷонибҳо зимни мулоқот оид ба ҳамкорӣ дар самти боғдорӣ, ангурпарварӣ, сабзавоткорӣ, афзоиши иқтидори содиротию воридотии кишварҳо, содироти меваю сабзавоти тару тоза ва дигар маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон ба Россия табодули андеша карданд. Таъкид шуд ки айни ҳол иқтидори содироти мева, ангур, сабзавот ва асали Тоҷикистон беш аз 2 миллион тонна дар як сол буда имконияти ҳарду ҷониб барои афзун кардани ин нишондод мавҷуд аст. Дар ҷараёни мулоқот роҳандозии тадбирҳои муштарак аз ҷумла ташкили корҳои логистикӣ, ҷиҳати боло бурдани нишондодҳо ва таъсиси маркази тақсимоти яклух дар Тоҷикистон зарур шумурда шуд. Таъсиси корхонаҳои муштараки истеҳсоли маводҳои бастабандӣ, сохтмони сардхонаҳо барои нигоҳдории маҳсулоти кишоварзӣ, ҳамкорӣ дар бахшҳои тухмипарварӣ, паррандапарварӣ, ташкили хоҷагиҳои моҳипарварӣ, роҳҳои дигари рушди ҳамкории бахши кишоварзӣ номида шуд. Федератсияи Россия дар самти таҳкими ҳамкориҳо бо Тоҷикистон дар бахши кишоварзӣ манфиатдор буда. Тақвияти ҳамкориҳо боиси боз ҳам бештар намудани содироти мева, ангур, сабзавот ва асали Тоҷикистон ба Россия мегардад. Таъкид дошт вазири кишоварзии Федератсияи Россия Дмитрий Патрушев зимни мусоҳиба бо хабарнигорон пас аз мулоқот бо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. В первую очередь я хотел поблагодарить господина президента за возможность, которую он мне предоставил в виде встречи с ним. На этой встрече мы обсуждали широкий круг вопросов по взаимодействию двух стран в аграрной сфере. В том числе мы обсудили возможность строительства оптово-распределительного центра за счет российских инвестиций на территории Таджикистана. Также мы обсудили различные направления, в том числе развитие племенного животноводства совместное, развитие семенного материала, в том числе картофеля. И я думаю, что все те темы, которые нашли отражение в нашей сегодняшней беседе, будут в ближайшей перспективе реализовываться в рамках работы двух министерств. Министерства сельского хозяйства Таджикистана и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. дирӯз дар бӯстонсарои шаҳрии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси сатҳи баланд таҳти унвони ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ дар мубориза бо терроризм ва манбаъҳои маблағгузории он аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷиноятҳои муташаккил вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии исломии Афғонистон Салоҳуддин Раббониро ба ҳузур пазируфтанд. Дар ҷараёни мулоқот маҷмӯи васеъи масъалаҳои муносиботи дӯстӣ, ҳамкорӣ ва ҳамҷаворӣ муҳокима гардид. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суҳбат таъкид доштанд ки мулоқотҳои пайваста имкон медиҳад то роҳу воситаҳои наву муассири тақвияти ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷониба муайян гарданд. зимни муҳокимаи масъалаҳои амниятӣ ва мубориза бо зуҳуроти номатлуби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷонибҳо мавқеъгирии ягонаро нисбат ба таҳдидҳои аслӣ терроризм, ифротгароӣ, ҷинояткории муташаккили фаромилӣ бахусус қочоқи маводи мухаддир амри ниҳоят зарурӣ шумурданд. Таъкид гардид ки дар марҳалаи ҳасоси замони муосир бахусус фаъолшавии гурӯҳҳои террористӣ ва ифротгаро аз ҷумла гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ ҳамкории васеъ ва дастаҷамъонаи амалии кишварҳо ҷиҳати мубориза бар зидди зуҳуроти харобиовар, нобуд кардани гурӯҳҳои террористиву ҷинояткорони қочоқи маводи нашъовар муҳим мебошад. ҷонибҳо зимни мулоқоти самимӣ масъалаҳои муносибатҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, энергетика ва зерсохтор, таъмини сатҳи навини ҳамкорӣ дар соҳаҳои илм, маориф, фарҳанг, ҳунар, тандурустӣ, иттилоот ва фаъолият
فعالیت اجتماعی را بررسی کردند. با اطمینان تاکید گردید که تاجیکستان امکان دارد در شرایط امتیازی برای افغانستان برادر هزاران متخصص ساحه برق، تندرستی، آبیاری، کشاورزی، راه آهن، راهسازی، ساختمان، معماری، تکنولوژی گوناگون و کادرهای علمی را تربیت نماید. استفاده از ظرفیت‌های زیاد در ساحه‌های ساختمان نیروگاه‌های برق آبی، مؤسسه‌های هیدراتکنیکی، آبیاری، باغداری، بهره‌برداری از منطقه‌های آزاد اقتصادی، راه‌ها، پل‌ها، دالان‌های ترانزیتی و زیربناهای دیگر امکانات‌های نوی رشد اقتصادی تاجیکستان، افغانستان و کشورهای منطقه نامیده شد. در ملاقات با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، مسائل مناسبت‌های سیاسی، اقتصادی، انرژتیک و زیرساختار، تامین سطحی نوین همکاری در ساحه‌های علم، معارف، فرهنگ، هنر، تندرستی، اطلاعات و فعالیت اجتماعی بین تاجیکستان و افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. تاکید داشت وزیر کارهای خارجی جمهوری اسلامی افغانستان صلاح‌الدین ربانی. ملاقاتی با جناب رئیس جمهوری تاجیکستان داشتیم که بسیار خوب بوده. البته تاجیکستان و افغانستان روابط تاریخی، فرهنگی داریم، زبان مشترک، فرهنگ مشترک داریم و یک سرحد طولانی با جمهوری تاجیکستان افغانستان داره. طبعا مسائل امنیتی صحبت شد و ما تشکر میکنیم از جمهوری تاجیکستان، از شخص جناب عالی از اینکه اونا همیشه در پهلوی مردم افغانستان بودن و مردم افغانستان در ساحات مختلف کمک کردن. موضوع برق، تامین برق به افغانستان، موضوع بورسیه‌های علمی به محصلین افغانستان و مهاجرین افغانستان، تعداد افغان‌هایی که مقیم دوشنبه تاجیکستان، به همهشان رسیدگی کردن. من تشکر میکنم از حکومت جمهوری تاجیکستان، از مردم تاجیکستان و از اینکه کنفرانس مهمی پیش رو داریم فردا. این هم یک کنفرانس بسیار مهم، بر وقت و بجا هست. مسائل مهم به تروریسم، مواد مخدر که تشویش و نگرانی همه کشورهای منطقه است، در این کنفرانس بحث میشه و خوشحال هستیم که از افغانستان هم دعوت به عمل آمده تا در این کنفرانس حضور داشته باشیم و این مشکلاتی که مشکلات محدود به یک کشور نیست، مشکلات منطقه است، باید به یک استراتژی مشترک نیاز است تا بتانیم فائق بیاییم سر از این مشکلات و کوشش کنیم مشکلات با یک استراتژی مشترک حل کنیم. بازم یک بار دیگر تشکر میکنم از دولت جمهوری تاجیکستان، از شخص جناب رئیس جمهور که دعوت کردن و ما تاجیکستان آمدیم و تشکر بسیار زیاد از شما. دیروز همچنین در بستانسرای شهری حکومت جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حوزه کنفرانس سطحی بلند تحت عنوان همکاری بین‌المللی و منطقوی در مبارزه با تروریسم و منبع‌های مبلغ‌گذاری آن از جمله گردش غیرقانونی مواد مخدر و جنایت‌های متشکل معاون دبیر کل سازمان ملل متحد ولادیمیر ورانکوف را به حضور پذیرفتند. در رفت ملاقات مجموعه مسائل مناسبات دوجانبه تاجیکستان با تشکیلات بانفوذ سیاره سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار داده شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که توسعه و تحکیم همکاری گوناگون جنبه با سازمان ملل متحد یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست خارجی کشور ما میباشد. جانب‌ها ضمن ملاقات مسائل‌های امنیتی و عامل‌های به ثبات منطقه تاثیررسان از قبیل تروریسم و مبلغ‌گذاری آن، جنایتکاری متشکل و شکل نو گرفتن فعالیت گروه‌های تروریستی را محاکمه کرده تاکید داشتند که برای از بین بردن آنها تلاش‌های مشترک و پرزور کردن نهادهای مبارزه بر ضد تهدید جهان معاصر طلب کرده می شود. تاجیکستان تروریسم بین‌المللی و اکستریمیسم را محکوم کرده جانبدار عملی سازی هرچه زودتر نقشه مشترک تطبیق استراتژی گلوبالی سازمان ملل متحد اوید به مبارزه بر ضد تروریسم در آسیای مرکزی و نقشه عملیات دبیر کلی سازمان ملل متحد اوید به آگاهسازی اکستریمیسم زورآور می باشد. جانبها برای مقاومت با وبای عصر حل وضع مرکب سیاسی در افغانستان، فعالشوی گروه‌های تروریستی از قبیل داعش در قسم شمالی افغانستان اندیشیدن تدبیرهای مشخص را با مقصد موافق شمردند. در جریان ملاقات همچنین دیگر مسائل‌های مورد توجه جانب‌ها بررسی گردید.
масъалаҳои амнияти ва омилҳои босуботи минтақа таъсиррасон аз қабили терроризму маблағгузории он, ҷинояткории муташаккил ва шакли нав гирифтани фаъолияти гурӯҳҳои террористӣ аз ҷумлаи масъалаҳое буданд, ки дар мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баррасӣ намудем. изҳор дошт муовини дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Владимир Варанков зимни мусоҳиба бо хабарнигорон. Таджикистан – один из лидеров в борьбе с терроризмом не только в регионе Центральной Азии, но во всем мире. Поэтому беседа была с президентом содержательная в том плане, что мы обсудили программу предстоящей конференции. Конференция будет несомненным успехом международного сообщества. Тема терроризма по-прежнему актуальна. Поэтому лидирующая роль Таджикистана в этой сфере очень важна для окончательной победы над этим злом. дар ҷаласаи чоруми кумитаи роҳбарикунандаи барномаи раёсати мубориза бо маводи мухаддир ва ҷинояткории Созмони Милали Муттаҳид дар Осиёи Марказӣ барои солҳои 2015-2019 ки имрӯз дар ҳошияи конфронси сатҳи баланд таҳти унвони ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ дар мубориза бо терроризм ва манбаъҳои маблағгузории он, аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷиноятҳои муташаккил баргузор гардид, масъалаҳои нақши Созмони Милали Муттаҳид дар самти мубориза бар зидди маводи мухаддир, афзалиятҳои кишварҳо ва дигар масъалаҳои марбут ба мавзӯъҳои мавриди назар баррасӣ гардиданд. гузориши Садриддини Сироҷиддин. дар ҳошияи конфронси сатҳи баланд таҳти унвони ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ дар мубориза бо терроризм ва манбаъҳои маблағгузории он, аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷиноятҳои муташаккил, ҷаласаи чоруми кумитаи роҳбарикунандаи барномаи раёсати мубориза бо маводи мухаддир ва ҷинояткории Созмони Милали Муттаҳид дар Осиёи Марказӣ барои солҳои 2015-2019 баргузор гардид. дар ҷаласа масъалаҳои таъсири Созмони Милали Муттаҳид дар самти мубориза бар зидди маводи мухаддир, афзалиятҳои кишварҳо ва дигар масъалаҳои марбут ба мавзӯи мавриди назар баррасӣ гардиданд. таъкид карда шуд, ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар амалӣ гардидани барномаи раёсати мубориза бо маводи мухаддир ва ҷинояткории Созмони Милали Муттаҳид дар Осиёи Марказӣ барои солҳои 2015-2019 саҳми назаррас дошта, ҷиҳати муборизаи беамон бар зидди ҷиноятҳои муташаккили трансмиллӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, терроризм, пешгирӣ ва истифодаи маводи мухаддир, табобат ва мутобиқсозии гирифторони нашъамандӣ ва вируси норасоии масъулияти одам бо ҷомеа бо кишварҳои аъзо ҳамкориҳои ҳамаҷонибаро ба роҳ мондааст. ҳамкориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои аъзо дар сатҳи зарурӣ унвон гирифта, мавқеи мамлакати мо дар устувор гардонидани муборизаи дастаҷамона бар зидди ин вабо махсус таъкид карда шуд. тавре маълум шуд, дар соли 2018 ҷиҳати амалисозии ҳадафҳои барномаи раёсати мубориза бо маводи мухаддир ва ҷинояткории Созмони Милали Муттаҳид дар Осиёи Марказӣ барои солҳои 2015-2019 $14.5 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Америка равона гардидааст. барномаи мазкур барои расонидани таъсири муқобил бар ҷиноятҳои трансмиллӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷиноятҳои муташаккил дар минтақа нақши бориз гузоштааст. дар ҳамин замина аз ҷониби ташкилкунандагони ҷаласа навори видеоӣ оид ба корҳои ба анҷом расида дар доираи барномаи мазкур ва ҳадафҳои он намоиш дода шуда, ба иштирокдорон дастурамалҳо дастрас карда шуданд. мақсад аз амалисозии барномаи мазкур таҳкими имконияти кишварҳо дар самти мубориза бо гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва дар оянда васеъ намудани ҳамкориҳои байнуминтақавии барнома, ки солҳои 2015-2019-ро дар бар мегирифт, маҳсуб меёбад. дар идома муҳокимаҳои гурӯҳӣ байни иштирокдорони ҷаласа доир ба эҳтимолияти тамдиди барномаи раёсати мубориза бо маводи мухаддир ва ҷинояткории Созмони Милали Муттаҳид дар Осиёи Марказӣ то соли 2020 ва таҳияи амалисозии барномаи мазкур барои солҳои 2020-2024 сурат гирифт. Садриддин Сироҷиддин ба одурии Стам, Фирӯзи Мусо барои барномаи Ахбор. дирӯз дар шаҳри Душанбе дар доираи конфронси сатҳи баланд таҳти унвони ҳамкории байналмилалӣ ва минтақавӣ дар мубориза бо терроризм ва манбаъҳои маблағгузории он, аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷиноятҳои муташаккил нишасти коршиносони байналмилалӣ баргузор гардид, ки дар кори он масъалаҳои вобаста ба баргардонидани оилаҳои гумроҳшуда ба ҳаёти осоишта баррасӣ шуд. Нуралӣ Сафумуддин гузориш медиҳад. ин чорабинӣ низ дар ҳошияи конференсияи сатҳи баланд
تحت عنوان همکاری بین المللی و منطقوی در مبارزه با تروریسم و منبع‌های مبلغ‌گذاری آن از جمله گردش غیرقانونی مواد مخدر و جنایتکاری متشکل دایر گردید و در آن مسائل‌های مربوط به بازگشت گمراه شدگان از کشورهای جنگ زده سوریه و عراق و واردشوی آنها را به حیات آسایشته مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. رویدادهای سالهای اخیر در کشورهای سوریه و عراق بحث و مناقشه‌های زیادی را عاید به تبدیل مکان جای وضع‌شوی جنگیان تروریستی خارجی و سفرهای بین المللی تروریستان به میان آورد. I'm here in Dushanbe today. من برای اشتراک در کنفرانس سطح بلند تحت عنوان همکاری بین المللی و منطقوی در مبارزه با تروریسم و منبع‌های مبلغ‌گذاری آن از جمله گردش غیرقانونی مواد مخدر و جنایت‌های متشکل که در تاجیکستان برگزار می‌گردد آمدم. این کنفرانس بین المللی به حساب می‌رود و در آن جمهوری تاجیکستان سهم نظررس گذاشته ایستاده است. در حاشیه این کنفرانس عاید به تروریسم و اکستریمیسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر و جنایت‌های متشکل چورابینی برگزار گردید و من در آن اشتراک داشتم. در این چورابینی مسئله تروریستان که حیات خود و عائله‌ها و فرزندانشان را در کشورهای جنگ زده زیر خطر گذاشتند و بسیاری از آنها از حیات آسایشته محروم ساختند مورد بررسی قرار گرفت و ما باید از دولت‌های سوریه و عراق خلاصه برآوری کنیم. دیگر دولت‌ها باید از تاجیکستان عبرت بگیرند. طور تاکید کرده شد که سهم جمهوری تاجیکستان در پیشبرد هدف‌های نتیجه بخش در سمت به حیات آسایشته برگرداندن شهروندان گمراه شده نظررس است. اقدام‌های شایسته و نشانرس حکومت جمهوری تاجیکستان برای پیشگیری این وبای عصر تروریسم و اکستریمیسم شایسته تحسین ارزیابی شد. حکومت جمهوری تاجیکستان به مسئله مبارزه به امان بر ضد تروریسم و افراطگرایی، گردش غیرقانونی مواد مخدر و جنایت‌های متشکل تلاش و تشبس‌های سازنده نشان داده تروریسم و افراطگرایی را همچون عمل غیر انسانی محکوم می‌کند. در چورابین اشتراکداران همزمان پهلوهای دیگر را در موضوع بازگشت عائله‌های جنگیان گروه‌های تروریستی به حیات مقرری مورد تحلیل قرار داده برای پیشگیری روند حادثه‌های نامطلوب انسانی و برگرداندن عائله‌های بی‌سرابان مانده از کشورهای جنگ زده به حیات مقرری تکلیف و پیشنهادهای سودمند به میان گذاشتند و برای ماندن همکاری‌های سودمند بین دولتی را در این سمت ضرور شمردند. نورعلی صفومی‌دین، فردوسی بابانظر، فیروزی موسی برای برنامه اخبار. دیروز همچنین در دوره کنفرانس سطحی بلند همکاری بین‌المللی و منطقوی در مبارزه با تروریسم و منبع‌های مبلغ‌گذاری آن از جمله گردش مواد مخدر و جنایتکاری متشکل محاکمه پنلی گذرانیده شد. زلفیه رحیمزاده معلومات بیشتر می‌دهد. محاکمه پنلی زیر عنوان پیشگیری معاملات غیر قانونی مالیوی از مواد مخدر و جنایتکاری برای صلح، امنیت و رشد استوار در منطقه در دایره کنفرانس سطح بلند همکاری بین المللی و منطقوی در مبارزه با تروریسم و منبع‌های مبلغ‌گذاری آن از جمله گردش مواد مخدر و جنایتکاری متشکل صورت گرفت. کارشناسان سازمان ملل متحد و اشتراکچیان کنفرانس سطح بلند عاید به منبع‌های درآمد گروه‌های تروریستی و افراطی فکر و عقیده‌های خود را در اساس تحقیقات گذرانیده شده دقیق بیان داشته ذکر کردند که در برابر قاچاق مواد مخدر و جنایتکاری متشکل دیگر عمل‌های نامطلوب به مانند آدمربایی، گرو گرفتن و خرید و فروش آدمان منبع جانناک نمودن فعالیت گروه‌های تروریستی میباشد که بیشتر در دولت‌های عراق، افریقا و اروپا به قید گرفته شده است. تاکید کرده شد که تروریسم، گردش مواد مخدر، جنایتکاری متشکل و دیگر ظهورات خوفناک در سطح جهان سال تا سال تیز و تند گردیده به امنیت منطقه و جهان به طور جدی تهدید می‌نماید. جمهوری تاجیکستان بهر مبارزه بر ضد تروریسم بین‌الخلقی نیروی جدی دارد و فعالیت ساختار ضد تروریستی منطقوی و بین‌المللی را دستگیری نموده در مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم و دیگر روندهای نامطلوب پیش‌صف میباشد. معاون کاتب جنرالی و رهبر اداره سازمان ملل متحد عاید به مبارزه علیه تروریسم ولادیمیر وارانکوف ذکر نمود که یک قطار تشکیلات سازمان ملل متحد که در محاکمه پنلی امروز اشتراک دارند حتما در گذراندن تحقیقات و اطلاعات عاید بر روند و خطر منبع‌های مبلغ‌گذاری گروه‌های تروریستی سهم خود را می‌گذارند و وابسته به رشد فعالیت تمام دولت‌های همکار در سمت مبارزه بر ضد تروریسم کمک تکنیکی می‌رسانند. ضمن محاکمه پنلی جمهوری تاجیکستان و
سازمان ملل متحد تمام دولت‌های اشتراکچی کنفرانس سطح بلند را برای همکاری با ثمر و استوار و جسورانه دعوت نمود. کنفرانس سطح بلند زیر عنوان همکاری بین‌المللی و منطقوی در مبارزه با تروریسم و منبع‌های مبلغ‌گذاری آن از جمله انتقال مواد مخدر و جنایتکاری که طی 2 روز در شهر دوشنبه گذرانیده می‌شود، جهت مبارزه با تروریسم، پیشگیری کردن منبع‌های مبلغ‌گذاری گروه‌های تروریستی، عاقبت‌های مدهش عمل‌های غیر انسانی این گروه‌ها، استحصال و گردش غیر قانونی مواد مخدر، حل مسئله‌های تحکیم صلح و ثبات امنیت نقش مهم و اهمیتی بارز دارد. идомаи ахбор. аз аввали сол то имрӯз дар мамлакат зиёда аз 450 000 тонна ангиш истихроҷ гардидааст. бо назардошти афзун гардидани талабот ба ин навъи сӯзишворӣ то охири соли равон истихроҷи он ба 2 миллион тонна расонида мешавад ки нишондиҳандаи баланд ба ҳисоб меравад. айни замон дар корхонаҳои соҳаи ангиш аз ҷониби мутахассисони корхонаи воҳиди давлатии ангишти тоҷик истихроҷ бо тарзи коркарди зеризаминӣ афзоиш дода мешавад. тафсилоти бештар дар гузориши абдуваҳоби абдусаттор. طبق معلومات مسئولان کارخانه واحد دولتی انگشت تاجیک از اولی سال تا امروز زیاده از 450 000 تن انگشت استخراج شده است و این نشان داد تا آخر سال روان به 2 میلیون تن رسانیده می شود. در سال 2018 باشد نقشه استخراج انگشت بر زیاد اجرا کرده شد، یعنی بار اول در زمان استقلالیت 1 میلیون و 907 هزار تن انگشت استخراج گردید و در این دوره حجم صادرات هم افزایش یافت. از جمله سال گذشته نزدیک 45 هزار تن انگشت به خارج کشور صادرات کرده شده است. استخراج انگشت 137 هزار تن زیاد است نسبت سال گذشته. در افزایش یافتن حجم استخراج انگشت سهم کارخانه فرعی شخت فون یغناب نظررس ارزیابی می شود. طبق معلومات مسئولان 56.7% حجم انگشتی در جمهوری استخراج گردیده به کارخانه مذکور راست می آید. در میدان‌های انبارهای ذخیره کارخانه فرعی شخت فون زیاده از 47,000 تن انگشت موجود است که از 40,000 آن برای تامینات مرکز برق گرم‌دهی دوشنبه 2 پیشنهاد شده است. айни замон дар амборҳои корхонаҳои соҳа зиёда аз 400 000 тонна ангешт мавҷуд мебошад. мутахассисони соҳа мегӯянд зиёда аз 70% захираҳои зеризаминии ангешт ки шароити аз худкуниро бо тарзи кушод доштанд истихроҷ гардидааст. در حالی که ذخیره انگشت برای کارکرد طرز کشاد کاهش یافته است، با تلاش متخصصان کارخانه واحد دولتی انگشت تاجیک استخراج با طرز کارکرد زیرزمینی افزایش داده می شود. این تجربه نو نیست اما خصوصیت‌های خاص خود را دارد. با این مقصد عین زمان در چند کارخانه استخراج انگشت برای به استفاده دادن کان‌های زیرزمینی کارها ادامه دارند. کارخانه فرعی شخت فون جمعیت دارای مسئله محدودی کمیته مترولوژی تاجیک هم با طرز کشاد هم با طرز زمینی کارهای استخراج را برای مانده سازند. در برابر این جمعیت سهامی کشاده انگشت جمعیت دارای مسئله محدودی بیان انگشت تاجیکستان در کان انگشت ماغیان و جمعیت دارای محدودی سیاوش در کان انگشت ششقط فقط با طرز زیرزمینی کارها را به سامان رسانده سازند. در بعضی قطعه کانها تناسب کارهای خبرکشی به 9-10 رسیده است. عین زمان در سه کارخانه عظیم استخراج کننده انگشت، کارخانه فرعی شخت فون یغناب، جمعیت دارای مسئولیتش محدودی کمبینات متالورژی تاجیک و جمعیت دارای مسئولیت محدودی تالکو ریسورس برای تامین مرکز برق و گرم‌دهی دوشنبه 2 با این نوع سوزشواری کارها وسعت می‌یابند. طبق معلومات در سال روان نقشه تامین مرکز مذکور با انگشت 1 میلیون و 100 هزار تن را تشکیل می‌دهد. پیش از آن که انگشت به مرکز برق و گرم‌دهی دوشنبه 2 انتقال داده می شود، در آزمایشگاه‌های معاصر کارخانه‌های استخراج صفتش مورد سنجش قرار می‌گیرد. یکی از مسائلی که در پیش ساحل صنعت انگشت گذاشته شده است این تامین نمودن مرکز برق و گرم‌دهی دوشنبه 2 میباشد که باید که برای احتیاجات این مرکز 1 میلیون و 100 هزار تن انگشت تامین کرده شود. از طرف کارخانه‌های ساحت تا امروز بیش از 201 هزار تن با مرکز برقی گرم‌دهی دوشنبه 2 انگشت انتقال کرده شده است.
барои бо сифати баланд ва дар сатҳи зарурӣ иҷро намудани нақшаи чорабиниҳои дахтдор, фаъолияти мунтазам ва самарабахш ва омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2019-2020 кормандони соҳа тамоюли афзун намудани истеҳсолро идома бахшида мақсад доранд талаботи тамоми соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии кишварро дар ин давра бо ангишт саривақт таъмин намоянд. абдуваҳоби абдусаттор, меҳрӯзи ҷумъа, барои барномаи ахбор. биёндагони гиромӣ, бо расидани иттилои тоза шуморо дар нашри минбаъдаи ахбор ҳамкоронамо ошно хоҳанд кард. хайр, саломат бошед.